As is it. I didn't share it. Nói tên hip hip hip, nói tên hip hip hip, team to be more, tua ra, tuông rồi sur mồ, tua ra. G affiliated that. Kan Mizo rap pioneer, Mizo te ne na rap culture la hip hop culture on introduced to kan ti theng chu ma sai in za na chi ba bu jo. Anyways, mi mal min ka soi lo na chan chu le rap group anga ka ron tar lang kan shit tlang lon le lo lat ma sa te le bu lo tran tu te ka tar na chan chu an tam tu an tar lang seng ron lo chu ron chu na group ang jong an ka ron soi mai ni lem thei lo te ka nom le palang ya khalau ania. Anyways, ri ba share khan kan ya. This is the art of rap 101. Mizo rap fans te kan chang kang chho zela kan taste po chang kang chho zela. I rap music po chang kang chho zela and rappers te pon man son zela amaro chu rap fans te big rap fans kan ye inti te big lem thelo nom me palang ya khalau nia the big technical aspect ti lam pa khan gan bong bong hle ni tian ko la sai lo na gan battle zo nu pe ka chung ga chiang le zo le a energy min feed dan le kan baran react dan tang te khan ka he chiang chau em mà chú mi vàng chúng cả thiếm bere cả sắp bere cả bún bere cả tị là thấy chú ni đâu cái ai share lại cái ai thiếm cái ai dễ sang cái ai in chia ra hoàn tâm ang ama rồi chú mi bui mi mir te nè na rap chú anh em đi thì soi tum ta xí đâu chú thì mày ang thì mà câu ở đây hay video hay cái xem anh này mà giờ bere rap chú anh em thì chỗ con soi đó này a characteristic là a context chỗ con soi đó này a historical facts có bao a history web page eng ma kan soi don no mani achan ju kan attention te. Are you serious, Private? It's been like 2 seconds. How would you not move as a position of attention? Attention span te toi to sia kan retention te che to sia doom scrolling kan chin chaw tang hian chu wang chuan rap chu nge ti chaw kan soi don ni rap chu enge ma sa berin underground community a page acronym angin kan pom tlanglon bera rhythm and poetry emo rhymes and poet emo kema mi mal pom thin big rhythm accentuated poetry rhythm accentuated poetry kema mi mal ina ka pom big thin acronym ni in kan ngai thina ma ra chu anilo re thil What the fuck? thil ka shiat po le thil ka shiat lo zia ka shia What? Bro, what are you talking about, man? mo ani mi alo acronym alo ni lo re rap kan rhythm and poetry ti lampum alam toy kha alo ni lo re rhythm and poetry ti lam toy kha rap kha alo ni lo re acronym ni lo vin backronym zo ni kha chu backronym chu I antenna na Marvel movie entry chung ga shenga security homeland something khaten ka asailu tuka eng phei chung ga asailu tuka anti toy ta a sentence award tina alphabet ma saber thau kala initial ten form tan antenna dang le chuan bible ti jun bible ni top thil dang om lo amara so to Hnua basic instructions before leaving earth tina ron tar chuaka acronym an nei tir ta ni acronym zo mo I make the basic instructions before leaving earth bible to instruction basic instructions before leaving I make the ni tina dang le chuan a b c d e f g alphabet cha olom amara so a boy can do everything for God ti ten han siam chop le no ka tinga backronym chunin atira I word sa emo sentence emo phrase sa atranga phrase dang emo sentence dang I thumal dang I le thu dang mo timang khatiang an form le an siam so le ka backronym chuni antina na rap ti poka rap ani topa rhythm and poetry ti emo rhymes and poet ti emo rhythm accentuated poetry ti te khan no pho ta no puti ta an associate kai le ho mai ni chu I rap ti context I African American vernacular English
double AVE à chuan sang kha ko som ruk le sang kha ko som sari in kara khan rep ti chuan I omze I dang dai big unique big le etymology shan mo I thumal te big I hun aron chor chuat le hun ka zela a danglam chho dan zir na kha etymology kan ti chu ni ta ni khateng kha lo nation dai mai ni chu rep ti chuan verb akok ta context pakhata chun chu to strike good vatha mo 1 2 hook uppercut shot to bo khateng kha kok tai mai ni mo ka ti lu tu le chen ka ta vele thung chuan to make a loud sharp sound mo peng ki vong thei tur khop thil frequency sang deuh thom siam te kha kok dai mai ta ni chen kha da ve thung chun to peng do kan chung te kha rap ti na chun ni ve le dai mai ma ka ti tu ma What the fuck? ka re lim zum mak ka til tu ke po thil ka riat zo po le ka riat lo je ka ria I don't know if it makes sense, but it makes perfect sense to me. Just rap, tika aron chor chuan chu adang dai chu ni ma se kan tun lai concept of thung chuan I thu thuk ne cham ti kha ni deuh top mai ni antin na en te ka ziek zo diam in fact ka ziek zo pian ma ten riak mo hiang ami ten mut re chiep lai hian kho khena pal sa tamal ta tin ka bo chiet na lam ni chu ka pan le ta recitation ang deuh hani me ma sa thuk nei bible chang po kan soi chok thina ken pi ate soi top ta ma se rap a bi chon thuk kan nei tiar ni reading kan nei tiar ni ka rap chu ni mai ma se rap dang le kha context tak a context tak a literal kha karon soi karon ta lang chu ni chu ti han rap chu nge kan sia wo chu hook le pop no khating te ka kok tai sia aronin evolve an pot peng ta a thu thuk ne cham ti a khanan me bel ta ni American hawang do American hawang Latin tong chen an lan sabtuk minister ti te ateng te khani dai mai ni kan se ta nge rap chu like se a simple tu ma se aril loi si ni chu he video 500 likes an ni chuan rap criteria sang wordplay punchlines metaphors simile name play name flip tiang re kang kha breakdown na kan ne an nei lo ni pon 500 likes an nei lo ni pon kala ti zel thawang a chan chu mi pakhati pani kha tallin ka thil soi le ka thil lo shiat ve ka share te an lo log pui ni chuan chu to ka hlu chu om le ne te ro ai po chu ni se ka intention a pira ka intention a chiang kha chi kha ni e ka lo me pen drop Lelox ka lyrics te mo ka bars te hi ka type chu ngai lo ka ziak chu thin pen le ziak phung le ka pon ka lain chop thin a chan chu penmanship kan nei kan in ti thei nang te ro KZP she kan tamang